Dobar dan, dragi drugaci. Na današnjem času nastavit ćemo da se bavimo romanom Dragoslava Mihajlovića Kad su cvetale tikve. U našem fokusu biće analiza romaneskne radnje i analiza glavnog junaka. Glavni junak i pripovedač u ovom romanu zove se Ljuba Sretenović Šampion. On je neko ko nam se na samom početku romana ispoveda, odnosno priča svoju životnu priču. Njegova priča je živa, neposredna, dinamična, neopterećena digresijama, usredsređena isključivo i samo na događaje koji su bili neka vrsta prekretnice, odnosno sudbinska prekretnica, ne neka vrsta, nego sudbinska prekretnica u Ljubinom životu. Izabravši da pripovedač bude u prvom licu jednine, Dragoslav Mihajlović je u stvari stvorio jednu književnu iluziju, a to je iluzija kojom su se služili pisci naravno i pre njega, da nam se glavni lik, odnosno pripovedač, obraća direktno, da imamo osjećaj kao da je ta priča namenjena baš nama i baš u ovom trenutku. U tom smislu, Ljubina priča čini se kao ispripovedana u jednom dahu, neopterećena potrebnim detaljima, ispričana vrlo brzo, vrlo dinamično, vrlo snažno, upečatljivo i na kraju krajeva potresno, imajući u vidu njenu suštinu. U trenutku kada se mi upoznajemo sa Ljubom Sretenovićem Šampionom, on je švedski emigrant, dakle već 8 godina živi u Švedskoj, u mestu koje se zove Estersund, a ukupno 12 godina provodi van teritorija granica njegove tadašnje države, a to je Jugoslavija. U Estersundu Ljuba radi u fabrici, iz hobija trenira fabrički bokserski klub, na periferiji grada ima kuću, tu kuću otplaćuje na kredit, oženjen je Šveđankom koja se zove Inge i usvojio je njenog sina Arnea kao naravno svog sina. Naizgled običan život takozvanog malog čoveka. Međutim, kako pripovedanje odmiče i ako vrlo pažljivo pratimo Ljubinu ispovednu priču, shvatit ćemo da u toj njegovoj običnosti se zapravo krije nešto krajnje neobično. Jedna neobična životna priča koju on želi da nam prenese i da mi sami donesemo zaključak o toj priči, jer nigde vam Ljuba neće nametati svoj stav. On će ga iznositi, komentarisat će, ali ostavlja nam prostora da mi sami izvedemo zaključak o onome što nam je ispripovedano. Šta bi bio taj prvi signal koji nam ukazuje na neobičnost u toj, uslovno rečeno, običnosti maloga čoveka? Pre svega činjenica da Ljuba dok nam priča, mi shvatamo da je on čovek koji je duboko zagledan u prošlost, koji ne upire svoj pogled u budućnost i otuda nam se čini da je on na neki način zarobljen u sadašnjosti. To osjećanje nam možda neće biti neobično, jer svi mi znamo da emigranti, dakle ljudi koji žive van granica svoje države, vrlo često pate od onog osjećanja nostalgije, odnosno ljubavi i čežnje za voljenom domovinom, za rodnom grudom. I u tom smislu Ljubina nostalgija na izgled neće delovati neobično, međutim kada mi saznamo da je Ljuba u stanju da prosto odjednom napusti svoj fabrički posao, sedne u kola, 3 dana i 3 noći vozi bez prestanka, dođe do granice sa Slovenijom, koja je u tom trenutku u sastavu Jugoslavije, otvori prozor svojih kola, miriše vazduh, sluša naš jezik i odmah potom okrene kola i vrati se ponovo u Estersund, u mesto koje on silom prilika mora nazivati kućom. Dakle, već tada mi shvatamo da je ovaj junak ne samo junak koji je moren osjećanjem nostalgije, već i nekom vrstom tuge, potištenosti, a kako radnja romana bude dalje odmicala, shvatit ćemo da je suštinsko Ljubino osjećanje jedne duboke duševne praznine i osjećanje životne promašenosti. Na ovu vrstu osjećanja ukazuju nam takozvana jaka mesta u romanu. Jaka mesta u romanu će vam uvek biti početak i kraj romana. Dakle, nekakav snažan efekat koji pisci žele da postignu učinit će to na samom početku romana i na kraju. U tom kontekstu ne zaboravite recimo uvodnu rečenicu Lava Nikolajevića Tolstoja u roman Ana Karenjina u kom on apostrofira srećne i nesrećne porodice. U ovom romanu to će biti rečenica koja otvara roman, biće ne, neću se vratiti. Dakle, jedan junak koji nam eksplicitno kaže da se neće vratiti,
na mesto za kojim on duboko čezne, a to je Dušanovac, predgrađe u tom trenutku, odnosno po završetku Drugog svetskog rata, predgrađe Beograda u kome je Ljuba odrastao i za kojim on tako žudi i čezne i ka kome je stalno uperen njegov pogled, jer je upravo taj Dušanovački kraj mesto gde je Ljuba osjećao svoju autentičnost i svog postojanja i svog života. Život u Estersundu za Ljubu je život u senci, životarenje, puko preživljavanje, odvajanje od onoga što mi zaista jesmo, što jeste suština našega bića. I u tom smislu Ljuba će nas retrospektivnim pripovedanjem i vratiti na taj period po završetku Drugog svetskog rata, na Dušanovac u Beogradu, kada će se pred našim očima odviti njegova životna priča. Dakle, roman počinje rečenicom "ne, neću se vratiti", gde se odmah pitamo, ako toliko čezneš za tom domovinom, zašto se ne bi vratio? I sam kraj romana, gde njegov junak kaže da on ima jednu vrlo neobičnu želju, a to je da izbije kakav mali rat na prostoru tadašnje Jugoslavije, koji bi po njegovom dubokom uverenju izbrisao sve ono čega se Ljuba danas sa velikim stidom seća. Dakle, u njegovoj svesti rat je doživljen kao neka vrsta biblijskog potopa, koji će obrisati sve ono što je zlo, sve ono što je grešno i stvoriti jedan nov i umiven svet, odnosno dati Ljubi šansu da svoj život počne iz početka. Ono što glavni junak svesno odbija da prihvati, a podsvesno verovatno zna, jeste da sve i da se dogodi jedan takav biblijski potop koji će izbrisati sve ono kroz što smo mi prošli, sećanja ostaju duboko u nama. Sećanja na učinjeno i ta sećanja vrlo često mogu da nas more i opterećuju. Ono što bi bilo zanimljivo samo još ovde napomenuti apropo ovog malog rata kome se glavni junak nada, jeste činjenica da Dragoslav Mihajlović, kao što se sećate sa prošlog časa, 1968. objavljuje ovaj svoj roman, a 90. godine 20. veka će upravo biti obeležene ratovima na prostoru Ljubine voljene Jugoslavije. Dakle, kao da je na neki način Mihajlović vizionarski, kako to pisci obično i umeju, nagovesti ono što će se zaista na ovom prostoru dogoditi. Kad već pominjem Mihajlovića, samo ću vas podsjetiti opet sa prethodnog predavanja na onu njegovu izopštenost, odnosno na njegovo golotočko iskustvo nakon kog su njemu bila oduzeta pa potom i vraćena sva ljudska prava, da je to iskustvo izgnanstva donekle moglo da bude preslikano i na njegovog glavnog junaka Ljubu Sretenovića Šampiona. Još jedna važna stvar koju bi trebalo da znamo jeste da ovaj roman ima moto, a kada vam god pisac stavi nekakav moto na početak romana, on na neki način usmerava vašu čitalačku pažnju, mogli bismo reći čak i programira je. I u tom smislu moto je preuzet iz jednog srednjovekovnog dela, dosta neobično da se jedan srednjovekovni citat našao na početku jednog modernog romana. Dakle, taj moto nam govori o nekome ko kaže da je lišen slave svoje, vođen silama kuda neće, dospeo do konačnog sopstvenog poniženja. I Ljuba Sretenović Šampion, odnosno njegov život i njegova životna sudbina, najpreciznije i najtačnije istaju u ovaj moto. Dakle, u ovom romanu biće govora o slavi, o sudbini, o silama koje nas kroz život vuku, verovatno tamo kuda nećemo, i o konačnom poniženju u kome ga mi nalazimo u Estersundu. A ako pogledamo sad hronološki da pokušamo da poređamo koje su to sile koje je Ljuba označio kao sile koje su ga dovele tamo gde on danas ne želi da bude, a to jeste konačno poniženje, odnosno osjećanje promašenosti života. Ja sam vam ih ovde na prezentaciji izlistala, pa ćemo se kretati od jedne ka drugoj, odnosno od prve do poslednje, ne bismo li uspeli da opišemo Ljubin život i da na kraju krajeva i sami izvučemo nekakav zaključak o tome kakav je to život bio i zašto je se završio u potpunom poniženju. Dakle, pre svega se fokusiramo na Ljubino odrastanje, odnos prema ljubavi i odnos prema porodici. Vi ste u drugom razredu se upoznali sa psihologijom kao novim školskim predmetom i sasvim sigurno znate
u kojoj meri detinjstvo, odnosno porodica, utiče na sve ono što ćemo mi kasnije postati, odnosno na koji način nam se prenosi taj jedan vrednosni sistem na kome će počivati naš celokupan život. I u tom smislu mi krećemo od samog početka, odnosno od Ljubinog detinjstva. Njegovo detinjstvo je palo u vreme Drugog svjetskog rata, škola je zatvorena, u školu se ne ide, na drugoj strani je Ljubina porodica, otac koji je vaspitanje dece prepustio majci i majka koja je žena bez autoriteta i koja posebno voli svog srednjeg sina, a to je upravo Ljuba Sretenović, i koja ga je razmazila. Dakle, dva stuba na kojima počiva celokupan svet jednog deteta u bilo kom dobu i na bilo kom prostoru su urušena. To su škola i obrazovanje i to je porodica. Dakle, Ljuba svoj život, svoje odrastanje i svoje detinjstvo vezuje za ulicu i za dušanovačke mangupe sa kojima je on odrastao i od kojih je naučio šta bi to bile vrednosti kojima će se on dalje rukovoditi u svom životu. Dakle, kada gledamo konkretno porodicu i njen značaj, mi moramo da znamo da od roditelja prvo što učite jeste sistem vrednosti, onaj na kome će kasnije počivati vaš svet. S druge strane, tu je škola koja pored obrazovne ima i vaspitnu funkciju. Dakle, u jednom relativno bezbednom okruženju svako dete idući u školu upoznaje se sa pojmovima dobra i zla, pravde i nepravde, nagrade i krivice, nagrade i kazne. Sve to u Ljubinom životu izostaje, odnosno sve to prenosi se na ulicu. Daleko od toga da ulica nema svoj sistem vrednosti, ima ga, vrlo je strog i vrlo je neobičan i to je sistem koji zapravo mi kao pojedinci ne usvajamo. Zašto? Zato što ono što Ljuba uči na dušanovačkim ulicama pre svega jeste kult nasilja i kult osvete. Dakle, ono čime se on rukovodi kao osnovnom životnom vrednošću, najprije bi stalo u onu starozavetnu rečenicu oko za oko, zub za zub. Dakle, ulica ima svoja pravila, ta pravila su nasilje, osveta i tu bismo stavili tačku što se tiče nekakvog vrednosnog sistema i pravila ponašanja. Što se tiče Ljubinog odnosa sa porodicom, taj odnos je opet vrlo specifičan. Kao što rekoh, Ljuba zazire od svog oca, nema sa njim blizak odnos. Sa druge strane, majka jeste voljeno biće, ali majka osoba bez autoriteta i nju njena deca doživljavaju kao jednu majku koja treba da pruža usluge. Ona je ta koja pere, koja pegla, koja kuva, ali nije osoba sa koju oni duboko uvažavaju i na čiji će se vrednosni sistem oslanjati. Svoju mlađu sestru Dušicu Ljuba uzgred pominje gotovo da je ne poznaje, kao da nema izgrađen emotivni odnos sa njom i tu je stariji brat Vlada koji kada je kod kuće tuče Ljubu. I Ljuba od njega naravno beži tražeći utočište na ulici. Jedini ko je možda u toj porodici osetio da se sa Ljubom zaista dešava nešto što će ga odvesti na stramputicu, a ne zadržati na pravom putu, upravo jeste njegov brat Vlada. Međutim, budući da i Vlada odrasta u porodici u kojoj ne postoji poverenje, u kojoj se problemi ne rešavaju razgovorom, u kojoj ne postoji bliskost među članovima porodice, on problem sa kojim se suočio ne zna da reši iz dva potpuno opravdana razloga. Prvi je što je Vlada momak, dakle on nije roditelj, on je samo brat Ljubin, i drugo što on nije opremljen svim onim uslovno rečeno alatima kojima bi on mogao da dopre do Ljubinog srca i do njegovog razuma i da ga nekako prene i povrati iz te strašne stvarnosti u koju on sasvim pouzdano srlja zahvaljujući svojim drugovima. Dakle, Vlada u tom smislu radi ono jedino što ume, a to je opet nasilje. I potpuno je prirodno što će dečak, Ljuba, na nasilje reagovati tako što će pobeći. Jer šta bismo drugo radili ako nas neko uči tako što nas tuče? Dakle, mi to ne doživljavamo kao lekciju, mi to zaista doživljavamo kao nasilje. I u tom smislu jedino pravo Ljubino utočište bit će ta Dušanovačka ulica, odnosno ti Dušanovački mangupi. I na kraju krajeva Ljubin život je obeležen dvema
vrlo važnim rečenicama, a to je rečenica koju on izgovara kada nam komentariše svoj neprimjereno dug vojni rok, jer je on u vojsku služio čitave 3 godine. On kaže, glavno je da nisam bio tu kada je trebalo, misleći na sve ono što je se dogodilo u njegovoj porodici, odnosno potpuni raskol i raspad, koji će na kraju izazvati raspad u njegovoj duši. I tu je rečenica koja će Ljubu progoniti do kraja života, a to je rečenica koju on čuo od svoje majke kada je došao da je poseti u bolnici. Dakle, dok je Ljuba u vojsci, njegovu sestru Dušicu silovao je Ljubin tadašnji prijatelj Stole Apaš, vidjet ćemo i zašto, i Dušica, ne mogavši da se nosi sa tom strašnom traumom, se obesila. Zbog toga majka doživljava potpuni nervni slom i završava u bolnici, a otac nalikuje živom lešu. Kada Ljuba zajedno sa ocem dođe da obiđe svoju majku, ona će prokomentarisati svoju životnu priču, odnosno svoju porodičnu priču, tako što će reći da je se jedan ludak, misleći na Ljubu, uhvatio devojaka i boksa, druga 2 ludaka politike, a jedino dobro dete, a pritom misli na Dušicu, je bilo dete na koje ona nije obraćala pažnju, odnosno koje nije sačuvala i zaštitila. I to će biti poslednji Ljubin susret sa majkom, koji će njega trajno obeležiti. Ubrzo potom biće i poslednji susret sa ocem na železničkoj stanici, koji je zasigurno jedna od najpotresnijih scena u ovom romanu, i to će biti potpuni konačni raspad Ljubine porodice. Međutim, ako idemo dalje i pratimo šta je se dalje dešavalo u Ljubinom životu, već sam vam pomenula pre boksa, bih vam pomenula samo, sad smo se prevarili, ne ide prezentacija u ovom smeru, sad ću da vratim. Evo ovako. Dakle, i dalje se bavimo Ljubinim odrastanjem i Ljubinom, odnosno pre svega nas sad interesuje Ljubin odnos prema samom pojmu ljubavi. On takođe pada u ove dušanovačke dane, odnosno u doba njegovog odrastanja. Dakle, jedan od događaja koji će trajno obeležiti Ljubu biće njegovo prvo seksualno iskustvo, a to je grupno silovanje jedne kelnerice. Dakle, jedan vrlo delikatan, telesni i duhovni čin, kakav jeste prvo seksualno iskustvo, kod Ljube će biti propraćen nasiljem nad drugim ljudskim bićem. I to će trajno i potpuno izdeformisati njegov odnos prema ženi, odnosno njegovo shvatanje ljubavi. Ako pratite kroz roman njegov odnos prema devojkama i sve njegove ljubavne veze, vi ćete shvatiti da Ljuba za početak ne ume emotivno da se veže, da ne dozvoljava sebi da se emotivno veže i da je za njega devojka, odnosno žena, jedan predmet koji sasvim sigurno ima svoju upotrebnu vrednost i nakon toga je to biće, odnosno za njega taj predmet, trajno odbačen. Dakle, jedno potpuno devijantno, izdeformisano seksualno iskustvo, a to jeste grupno silovanje u kome on učestvuje, napravit će još jednu ranu u njegovoj duši koje on u početku nije ni svestan, tek kasnije kada pronađe Inge i kada uz Inge spozna šta prava ljubav jeste, on će konstatovati kako se on i Inge vole kao invalidi. Inge zaista ima kraću nogu, međutim Ljuba ovde pre svega referiše na sebe, jer on je duboko svestan da je on duševno i emotivno osakaćen, da je on ljubavni invalid, da je on onaj koji je na neki način protraćio svoju mladost, svoj emotivni kapacitet i koji je uz to povredio bar nekoliko mladih devojaka tako što ih je ponizio jer ih je sveo na predmete koji imaju kratkotrajnu upotrebnu vrednost. Dakle, izostaje škola, izostaje odnos sa porodicom, izostaje pravi odnos sa pravim drugovima, jer vidjet ćemo to nisu Ljubini pravi drugovi, i izostaje jedna zdrava emotivna veza prema biću koje je sa naše druge strane, koje treba da shvatimo kao ljudsko biće koje ima svoje potrebe, koje je jednako osetljivo kao i mi i koje mi moramo da poimamo i na razumski i na emotivan način. Dakle, u tom smislu Ljuba zaista pred našim očima odrasta u jednog ljubavnog ili možda u apsolutnom smislu, ne samo ljubavnog, ali jednog ljudskog
duhovnog invalida, osakaćen je na svim poljima i kao takav on bezglavo ide kroz život, bezglavo, ne razmišljajući, srljajući, ne promišljajući nijednog trenutka posledice svojih postupaka i on zaista stiže na kraju svog života tamo gde on zapravo nije želeo da bude. Ako pogledamo boks, to je odabir sporta koji je potpuno primeren tom urbanom okruženju u kom Ljuba odrasta, dakle u skladu je sa tim kultom nasilja, dakle Ljuba svakako nije mogao postati teniser, već je logično što je odabrao boks i u početku boks zaista jeste za njega jedna plemenita veština u kojoj onaj koji je bolji odnosi pobedu. Međutim, scene boksa koje su vam opisane u ovom romanu treba da iščitavate kao metaforu za Ljubin život, odnosno za njegov pad ili kompletnu degradaciju, jer upravo kroz boks mi spoznajemo šta se sa Ljubom dešava, budući da Ljuba nije čovek, odnosno nije mladić koji je sklon introspekciji, odnosno samo posmatranju. Nije sklon da proučava sebe, da promišlja sebe, da promatra svoje postupke, da procenjuje svoje postupke, da ne reaguje ishitreno, da razmišlja o drugim ljudima i u tom smislu boks je jedini uvid u Ljubin duhovni svet. Ono što sam zaboravila još da vam kažem nabrajajući, a vezano je do duše sa boksom, nabrajajući sve te sudbinske sile, jeste činjenica da Ljuba boks počinje da trenira u jednom klubu u komu poznaje čoveka koji se zove Stari Perišić, koji je narodni heroj iz Drugog svetskog rata i koji je očigledno vrlo uticajna politička ličnost. Njemu će se Ljuba obratiti u trenutku kada mu budu uhapšeni otac i brat, moleći ga za pomoć. Međutim, Stari Perišić čini ono što je u njegovoj moći u tom trenutku, Ljuba smatra da je to nedovoljno, razbesni se, postaje agresivan, vređa, potpuno previđajući činjenicu sa kim on razgovara i na koji način i da je taj čovek ipak nešto učinio za njega i na taj način naleti naravno na jednu prenaglašenu sujetu kakvu ovaj Stari Perišić ima i on odlučuje da mu se osveti, da se osveti Ljubi, odnosno on je taj koji je isposlovao da Ljuba ode na vojni rok u trajanju od 3 godine. Dakle, to je još jedan događaj koji je obeležio Ljubin život. Međutim, šta se dalje dešava sa boksom? On boksom nastavlja da se bavi u vojsci i tada upoznaje kapetana Zorića koji će biti njegov vojni bokserski trener. To poznanstvo je zapravo bio jedan od najznačajnijih događaja u Ljubinom životu, koji je konačno sa te stramputice kojom se on tako strmoglavo uputio, mogao je da ga vrati na pravi put, međutim Ljuba ni tu šansu nije iskoristio. Dakle, on je, kako sam za sebe kaže, od čistog tehničara postao čist nokauter. Tačnije, ne ni toliko čist nokauter koliko prljav igrač u sportu i to je ono na što će njega kapetan Zorić nekoliko puta upozoriti, a Ljuba će svaki put da prenebregne njegov savet, odnosno kapetan Zorić mu kaže da u životu, kao i u sportu, ne smemo da se služimo prljavim udarcima. Ljuba se, nažalost, i u životu i u sportu koristi u prljavim udarcima i to će biti razlog njegovog konačnog razlaza sa kapetanom Zorićem, odnosno kapetan Zorić odlučuje da prestane da ga trenira i da ima bilo kakav kontakt sa njim. Jer ono što pokreće Ljubu jeste potreba za brzim, strelovitim uspehom, a on ne viđa da brz uspeh uvek rezultira strmoglavim padom. Dakle, ako želite da postignete uspeh u životu i ako imate jasan cilj, jedini siguran put ka tom uspehu jeste postepeno, polako, promišljeno. Ništa ne može biti preko noći. A Ljuba, kao mlad, neiskusan, čovek koji nema potporu porodice, kod kog je pritom izostalo obrazovanje i celokupan taj ispravan drugarski kontekst, ne razume ono što mu, odnosno on zapravo ne da ne razume, on ne želi da razume ono što mu Zorić govori i na kraju krajeva otuda se njihovi putevi i razilaze. Kada već govorimo o drugarima, vreme je da pomenem i Stoleta Paša, dakle jednog od tih glavnih dušanovačkih mangupa koji između ostalog je organizovao to grupno silovanje u kom Ljuba učestvuje. Sukob sa Stoletom Pašom je još jedna
još jedan kobni sukob koji će obeležiti Ljubin život. Naime, dvojica, uslovno rečeno drugara, su se sukobili, odnosno posvađali, zamerili jedan drugom oko jedne lepe studentkinje iz Kragujevca. Obojica su je videli na jednoj studentskoj igranci i Ljuba je preoteo Apašu tu devojku. Apaš se samo prividno povlači, a zapravo planira osvetu za to javno poniženje koje je doživeo, jer nemojte zaboraviti, zakon ulice je zakon čopora Vukova, u kome imate Vuka predvodnika. Onog trenutka kada on pokaže slabost, bit će svrgnut sa prestola. Dakle, neko drugi će postati vođa tog čopora i Apaš nema nameru da nekome prepusti tu vodeću ulogu. U tom smislu, on je smislio jednu od najsvirepijih osveta za Ljubu, a to je da siluje njegovu sestru Dušicu. On je potpuno siguran da će Ljuba želeti da se osveti i Ljuba smišljava osvetu tako da možemo da govorimo o jednom savršenom alibiju, gde mi zapravo vidimo da je Ljuba jedan visoko inteligentan mladić koji tu svoju inteligenciju koristi na jedan potpuno pogrešan način. Dakle, da su drugačije okolnosti bile, da je imao drugačiju potporu u porodici, da je se bar malo potrudio da se obrazuje, ko zna u kom pravcu bi njegov život otišao. Ovako, otišao je u nepovrat. Kakav je to savršeni alibi? Dakle, Ljuba je izašao iz vojske, ali vidjet ćete kad i na koji način, i otišao u Surdulicu, jer se u Surdulici nalazi sanatorijum u kom se leče tuberkulozni bolesnici, a Stole Apaš je u tom trenutku oboleo od tuberkuloze. On nalazi Stoleta i zato što se obojica rukovode zakonima ulice, Stole shvata da će se sada sukobiti, da je Ljuba došao po svoju pravdu, onako kako on pravdu doživljava, i ne beži od tog sukoba, iako je fizički iznuren jer je bolestan od tuberkuloze, niti će Stole kasnije, dok bude izdisao, policiji odati Ljubu. Jer prosto to je taj njihov kodeks ponašanja koji su oni usvojili i prema kome se ponašaju, odnosno prema kome odmeravaju svoje postupke. Nakon tog sukoba Ljuba odlazi, ostavivši Stoleta u lokvi krvi, jer mu naravno povređuje pluća, znajući da je bolestan, i otuda on pljuje tu krv. I onda se dešava nešto potpuno strašno, a to je da je Ljuba mislio da je pravda konačno zadovoljena. Rekoh pravda onako kako je on doživljava, i da ga to osjećanje da je pravda zadovoljena, da će ga na neki način umiriti, da će mu pribaviti taj spokoj za kojim on čezne. Međutim, dešava se nešto sasvim suprotno, a to je da njega ispunjava nemir, očaj, potištenost i saznanje potpune promašenosti. U tom trenutku kada je, osvetivši se, oduzeo nečiji život. Kap u tu punu čašu biće susret sa Stoletovom majkom Ružom. Dakle, Ljuba je se vratio u svoj porodični dom u Beograd, na Dušanovac, koji je naravno prazan i pust, jer su otac i majka umrli, Dušica se ubila, o bratu Vladi gotovo da ne zna ništa osim da je živ, i pojavljuje se Stoletova majka Ruža, koja, između ostalog, vidjet ćete šta ona njemu sve kaže, ali koja Ljubi nudi oprost. Oprost je jedna moćna i krupna reč, jedan moćan i krupan duhovni čin, koji onoga kome je oprošteno, a to je u ovom slučaju Ljuba, potpuno poražava. Dakle, u tom trenutku Stoletova majka nam se čini kao stari Prijam, koji, ako se sećate iz Ilijade, na kraju dolazi pod Ahilov šator, klanja mu se, ljubi ruke ubice svog sina i traži telo svog sina ne bi li ga sahranio u sve one počasti koje Hektoru dolikuju. Dakle, ovo kao da je na neki način replicirana ta scena iz Ilijade, a opet ako se krećemo u domenu onoga što jeste grčka, odnosno antička umetnost, ne možemo da prenebregnemo činjenicu da ono što Ljuba odlučuje u tom trenutku nalikuje mitskom Edipu, dakle poput Edipa, koji kada shvata šta je sve strašno uradio, s tim što je Edip sve što je uradio u neznanju, boreći se protiv sila sudbine, a Ljuba je sve što čini učinio potpuno svesno. Dakle, Ljuba poput Edipa odlučuje da samog sebe osudi na najstrašniju kaznu, a to je dobrovoljno izgnanstvo, lutanje i odvojenost od rodnog Dušanovca, odnosno Beograda, odnosno
zemlje za kojom on toliko čezne i kada on tamo, ako se sećate na početku romana, on želi da uzgaja baštu u Estersundu kao što je imao na Dušanovcu i on kaže, ali ne vredi, zemlja je jalova, a klima surova, nema onog našeg leta. Dakle, to samo izgnanstvo na koje je Ljuba sebe osudio je možda teže od doživotne robije, jer on zapravo sebe jeste osudio na doživotnu robiju. Estersund za njega jeste tamnica. I u tom smislu se postavlja pitanje ono koje vrlo često postavljamo sebi kada proučavamo Šekspirova dela, da li se sudbini može umaći, da li smo mi samo pasivne igračke u rukama sudbine ili ipak nešto možemo da promislimo, odlučimo, donesemo nekakve odluke koje će naš život usmeriti u drugim pravcima. I ono što nam je takođe osim tog pitanja o sudbini važno u ovom romanu jeste da shvatimo još jednu stvar, a to je zašto je Ljuba odlučio da se ispovedi nama, a nije odlučio da se ispovedi Inge, jer Inge je osoba koju on voli i koga ona voli. Stvar je dosta jednostavna, a opet se vrti oko tog oprosta. Ukoliko bi Ljuba, on je svestan zapravo, ukoliko bi ispričao Inge sve što mu je se desilo i što je doživeo na Dušanovcu, baš zato što ga voli, Inge bi pokazala razumevanje i ponudila bi oprost. Mi to ne možemo, jer i Ljuba zna da mi to ne možemo i on ne želi da mu bude oprošteno, jer ne zaboravite da je on uzeo jedan ljudski život. Dakle, to je zaista neoprostivo. I ne samo da je uzeo jedan ljudski život, nego on na svojim plećima nosi i krivicu zbog Dušičine smrti i krivicu zbog onoga što je se desilo roditeljima i na kraju krajeva i krivicu zbog toga što je on sam postao ruina od čoveka. I u tom smislu on ne želi da mu bude oprošteno jer on ima nešto što se zove Freudovska rana. Dakle, ako smo doživeli neku traumu u životu, mi želimo da ona što pre zaceli i da prestane da nas boli i da prestanemo da osjećamo tu patnju. Međutim, Ljuba svesno i namerno stalno kopa po toj svojoj Freudovskoj rani, jer je bol i patnja za njega, potpuno paradoksalno, jedini način da osjeti da je živ. Jer ako bi ta rana zarasla, ko zna, možda bi i on konačno i potpuno prestao da postoji. Ovako postoji bar kroz svoj bol i kroz svoju patnju i očigledno kroz svoje kajanje. Pre domaćeg zadatka trebalo bi samo da vam objasnim još jednu stvar zašto se roman zove Kad su cvetale tikve, jer sećate se da sam vam pominjala one đačke forume koje sam iščitavala i tamo sam videla da naslov dela tumačite na jedan ne sasvim tačan način. Dakle ovako, u žargonu, a roman je preplavljen žargonizmima, tikva je glava. Prazna tikva je vrlo često naziv za nekoga ko radi nepromišljeno, odnosno ko je glupa glava. Mi kad pogledamo sve glavne junake ovog romana, pre svega mislim na Ljubu i njegovo društvo, mi vidimo da su njihove glave zaista bile prazne tikve, a tikve cvetaju dok odrastaju i tikve, boga mi, cvetaju kada se u njih zadaju udarci, koji vrlo često mogu biti udarci života ili sudbine. I u tom smislu, kad su cvetale tikve, možemo tumačiti kao neku vrstu ironijskog odnosa autora prema svom junaku ili možda autoironije samog junaka prema sebi, jer on shvata svu nepromišljenost svojih postupaka, svu svoju glupost, svu svoju nedoraslost situacije u kojoj se našao, da nikad nije potražio pomoć, da i kad je čuo pametnu reč od kapetana Zorića, nije je poslušao. I u tom smislu njegova glava zaista jeste jedna tikva koja se rascvetala pred udarcima života i sudbine. U tom smislu voljela bih da posmatrate naslov ovog romana. Što se tiče domaćih zadataka, oni bi mogli da budu sročeni u neku vrstu eseja, gde bi vam centralni lik bio lik Ljube Sretenovića, šampiona, i bilo bi dobro da zauzmete svoj stav prema ovom liku, da li vam je on simpatičan, antipatičan, da li mu opraštate ili mu sudite, već kakav stav vi želite da zauzmete, i naravno uvek možete promišljati o sudbini i sudbinskim silama, budući da su one apostrofirane na samom početku ovog romana. Na kraju, šta je ono što nam nudi internet? Imate film Devojka od $1.000.000, koji je, ako se ja ne varam, oskarovski film, koji govori o boksu, vidjet ćete na koji način. Zatim tu je jedna od
za mene lično omiljenih pesama savremene srpske poezije, Srđana Valjarevića, koja se zove Joe Frazier i 49 pesama. Odabrala sam vam je zato što je Joe Frazier čuveni bokser i tu vam je, ostavila sam vam link za dokumentarni film o Muhamedu Aliju, jednom od najčuvenijih boksera 20. veka. Tako da eto, ovo bi bila jedna vrlo kratka priča o romanu Kad su cvetale tikve, da su časovi u školi, ovaj roman bi se svakako dao analizirati bar 3 školska časa i mogao bi mu se posvetiti jedan pismeni zadatak, jako interesantan, jako zanimljiv, prvi put se susrećete sa junakom koga bismo mogli nazvati antijunak, postavlja nas u vrlo težak položaj, da razmišljamo šta ćemo sa junakom koji je nepobitno neko ko nije nosilac vrlina i ko je na kraju krajeva neko ko je ubica i to sa predomišljajem. Tako da eto, toliko o ovom romanu, vidimo se na nekom od narednih časova. Uživajte u čitanju.